kunezinto esizenzile ngoba uNkulunkulu kunecebo lakhe afuna ukuliphumelelisa. Yingakho amdedela ukuthi ahambe. Abantu noma ba-understand ukuthi lo muntu lona akafanelwe yilo bukhosi, kodwa uNkulunkulu uyasifaka ezimeni ngoba usafuna ukusilanda khona. Ayibonakalise ukuthi uNkulunkulu ongakanani. Yingakho uNkulunkulu adedela bo-Abednego ukuthi baze bangene. uNkulunkulu phela usmart, bekangavela cishe umlilo bathi bayolanda ucisha bathi bayolaya, mara ngoba uNkulunkulu ufuna ukukhombisa amandla akhe, uyabadedela bawubasa umlilo, uvutha umlilo, abadedele baze bangene ngaphakathi ukuze abantu bazobona. Laba ithi mayicala impi bayagijima bayomlanda. Lenza thina ufunda lithi moya longcwele wafika kuye. In between la singakafundi khona kunenkosi yakwase-Amoni ekhuluma basoloko kunama message ahambayo. Indaba engakabaluleki kakhulu leyo. Indaba ebalulekile lithi lelizwi hayi ukuthi ngoba bekayihambela nje, kodwa moya longcwele wasuyafika kuye.